إذا بيروزي قال لي إذا أبرو إذا شمسة وجوامل شمس الوكالة ملك شمس الدين ملكك جيت هرهب ملكات رب العالمين أو خدانة كسو خوين مملة إذا أنا شمس الوكالة ملك شمس الدين أبرو إذا شمسة أبرو جماعة شمس يتينا إذا إذا دور نيزك هم بيروزي كين ريد ماد بيسر وبرينيد فان مقدساتا وإيزيديا برخدانيا فان قباقير وفان مزارقهاقير وإيزيديا الفيدري شرقن والبرداع ساكنين وجامير الفيدري ساكنين وحماية مقدسات خقيرين أم هيفيش حكومة كردستاني كان فيريش مرة كان ريد قبيل ماشي كان خدمة گزاري كي الفان قباد فان في أرديد في مكاني بكانش مرة شي بكان پروژه ما وک پروژه که نیلت خاصل دهو که کردستان عامتا پروژه که گله که سرکفتیانه الوری ما وک استاف ما کاری مدیر ما مدرب ما قطابخانه کاسال وری چکرید که بود بدوان که کردستانش لای هر تشکی وطنی بیت یا تروریست بیت یا هر کاری که دیه بیت هم چین وری جیب جیب کن و تشکی گله که باش میهی Sit down. Sit. Okay. بوچی دیوه گینید بیانی بین کار کم صفه بوچی ام کار ناگین ام گنجت وی باجری و ام خودان شیان یعنی وکیل بجن ذوقی ما سر ده فرق بید مثلا کسی که دی کو بیتن سایه که خودان کردن آنجا بیتن مدرسه که کار کردن آنجا شریکه که کار کردن. Sit down. Good job. Yeah. Good job. Good job. Ah. It's. It's. Good job. I'm feeling great today because I'm here and I see a lot of planes and I like them. Also from many countries, from Spain, England, from America, and also because Belgium has to choose a new plane and for the F-16, and we can watch them, we can look also, and I think it's great. I'm the team leader of formation team The Victors. We are a team that is here for the fourth time at Klein-en-Brogel, and we fly the Piper 28 Alpha 4 airplanes. And we are very grateful that we can be here again at Klein-en-Brogel during the air show. It's a fantastic event, a lot of people, nice crowd, nice organization. So it's always a pleasure to be here at the Belgian Air Force Days or at the Belgian Air Show.